Ponovo smo tu u studiju, 7 časova 36 minuta. Gost koji je čest u našem studiju i sigurna sam da se već osjeća kao da je kod svoje kuće jeste Milorad Arlov, predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji. I znate o kojoj temi pričamo kada je on ovdje. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hvala ovoj našoj kući kao domaćini. Jeste, radimo zajedno. Vi imate svoj dio posla, mi vas medijski podržavamo i zajedno pomažemo našem narodu na Kosovu i Metohiji. Svi oni koji prate vikend jutro mogli su vidjeti da je ostao još jedan dio novca koji se skuplja za objekat koji treba biti uskoro završen, a koji je namijenjen svoj djeci sa poteškoćama u razvoju. Dokle ste stigli, šta je ostalo još od radova i koliko novca vam treba da završite? Pa uvijek to aktualno pitanje izgradnja dnevnog centra, veliki objekat, 714 kvadrata, ukupna vrednost oko 280.000 evra, ostalo nam je još nekih 30 do 40.000 evra za unutrašnje uređenje, da ga uredimo i da ga damo na korištenje i poklonimo toj djeci i mladim ljudima sa poteškoćama u razvoju. U udruženju roditelja podržimo kojih je već sad okupilo oko 165, jer nekako su vidjeli da kolika je ozbiljnost toga centra, ozbiljnost te humanitarne akcije, ozbiljnost udruženja roditelja podržime i do nedavno je bilo 158 djece i mladih, sad je već 165 na Kosovu i Metohiji, naročito na sjeveru Kosova i Metohiji i planiramo da ga završimo ove godine. Pandemija nas je, nekako ga gradimo u neko malo teško vrijeme, nismo znali kad smo počeli raditi 2019. da će to biti i sigurni smo da ćemo ga uraditi i izgraditi ove godine zahvaljujući humanosti Republike Srpske. Imali smo i humanitarnu akciju u martu sa kojim smo i zadovoljni. Sakupljeno je oko 28.000 maraka. Pokrenuli smo humanitarnu akciju dok ga ne izgradimo preko žiro računa i moram reći da se već prijavljuju i očekujemo uplatu opštine Prnjavaru, očekujemo uplatu opštine grada Zvornika. Građevinsko preduzeće Gratot iz Banja Luke, vlasnika Srđana Todorovića, već je uplatio 1000 maraka i eto ja ovim putem molim sve koji mogu. Tako smo i zamolili prije nekoliko dana lokalne zajednice kojih je dosad učestvovalo 27 u pomoći u raznim donacijama po njihovim mogućnostima. To su donacije od 1000 pa do 10.000 maraka koje su uplatile da uplate i kad bi sad svaka lokalna zajednica bar uplatila 1000 do 2000 maraka, što nije puno, ja znam da su teškoće da bi mi to završili i došli do svog cilja. I u planiranom roku. Planirani rok završetka radova bio je avgust prošle godine, koliko se sjećam. Onda je zbog toga sve ovo ispomirano. Da li sad računate opet na avgust, planirate do tada ili se sad više ništa? Pa mi smo planirali prošle godine da ga završimo do Preobraženja. Mi ćemo građevinski sigurno tu doći do kraja. Treba još da se ugradi lift i neke unutrašnje stvari koje su vrlo potrebne za tu djecu. Naša je obaveza da ga izgradimo do uselenja. Dalje namještanje koje nije uopšte jeftino, ide posebna stavka, a moram ovo još da pomenem i pohvalim Grenje Invest Pale koje će donirati kompletnu ugradnju grijanja negdje vrednosti 12.000 maraka. To nam je velika, ogromna pomoć. Sigurno, svugdje ima dobrih ljudi. Što se tiče dolaska djece sa Kosova i Metohije u Republiku Srpsku, možemo li govoriti o tome? Pretpostavljam da je sve spremno, ali zavisi sve od ove situacije. Mi smo sve zaključili smo projekat, 14 lokalnih zajednica prihvatilo je djecu širom Republike Srpske, 589 djece u pratnji 54 prosvjetna radnika i sa 14 autobusa i 15 autobus će biti djeca i mladi iz udruženja roditelja podržime u pratnji roditelja. Dolaze nam u 14 lokalnih zajednica, ja ću pokušati na brzinu da dolaze u Prijedor, Gradišku, Prnjavor, Doboj, Stanare, Bijeljinu, Šamac, Brčko, Istočno Novo Sarajevo, Višegrad, Trebinje. Sad izvinjavam se još ako sam nekoga zaboravio. Brod je sigurno tu. Eto, to je jedan veliki humani projekat, 9. po redu koji je trebao biti prošle godine i sad ukupno negdje bliže 700 gostiju će nam doći sa 15 autobusa, planirano 19. juna. Rezervni termin je 21. avgust, sve zavisi od pandemije. Ali nekako se nadamo, gledamo ovu situaciju, gledamo vakcinisanje, gledamo sve, gledamo kako se sve nekako budi. Očekujemo da ćemo svi zajedno izaći iz te krize, da ćemo ga, taj veliki projekat realizovati, jer
to je stvarno i kad nije bilo pandemija, naročito sad, to je bio jedini izlazak djece sa Kosova i Metohije. 90% te djece nisu nigdje otišli dok ne dođu u Republiku Srpsku. I kad nema pandemije, a sad je i pogotovo. Sad pogotovo. Knjiga o kojoj smo pričali tokom vašeg gostovanja prošli put kad ste bili kod nas u studiju, Humano srce srpske, knjiga je objavljena. Vi ste donijeli nama jedan primjerak za redakciju Vikend jutra i hvala vam na tome. Biće u našoj redakciji svakako na posebnom mjestu. Recite nam samo par riječi. Pa knjiga je nastala iz humanosti i služit će humanosti, što ona i pokazuje. Tu je Slavko Basara u recenziji Tome Marića i Ranka Preradovića sabrao svu humanost Republike Srpske posljednjih 13 godina, što je potkrepljeno sa 300 stranica teksta i sa 1150 slika. Vrlo zanimljiva knjiga, jedan veliki dokument koliko je Republika Srpska nekako uz Kosovo i Metohiju i sve ovo što je odbor radio i ja lično što sam radio ovih proteklih 13 godina i mojih 134 puta odlaska na Kosovo i Metohiju. Nažalost, prošle godine mi je 26. juna i 27. decembra zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju. Ta zabrana stoji. Daće Bog da se to završi tako, ali naša humanost ne prestaje. Nekako je čak još i jača i samo nekako daje toliko na važnosti da je toliko bitno, a zabranjen je ulazak samo isključivo iz humanih razloga što puno pomažemo opstanak srpskog naroda na Kosovo i Metohiji. To je jedini razlog i drugoga nema, ali ni to ne bi trebalo biti. Vjerujem da će se naći saglasnosti da se i to prevaziđe. A knjiga će biti veliki dokument Republike Srpske i sama njezina prodaja je posvećena za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju i za pomoć Kosovu i Metohiji. Jeste lijepo, ovdje stoji braćo i sestre, kupovinom knjige pomažete djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju na našem Kosovu i Metohiji. I to je zaista tako. Jeste i može se naručiti. Štampali smo je prvi neki kontingent u 500 primjeraka. Poklonili smo mnoge knjige osnovnim školama, institucijama i svima koji su nam pomogli. Naručit ćemo još, zavisi od potražnje, a vjerujem da mnogo, tu ima na 1000 imena, svi mogu da se tu nađu u toj knjizi koji su u bilo kom nekom obliku učestvovali u našim humanim akcijama za naše Kosovo i Metohiju, što pokazuju i fotografije, a što pokazuje i tekst. Eto, i to je jedna vrsta, ja uvijek kažem, knjiga je nastala iz humanosti, služit će humanosti i bit će tako dok i bude. Jeste, kao i sve akcije odbora za pomoć Kosovo i Metohiji. Samo još kratko mi recite, molim vas, gdje i na koji način se može uzeti knjiga i na koji način se mogu uplatiti, donirati sredstva za dnevni centar. Sredstva isključivo doniramo na isti ovaj žiro račun, na žiro računu, a knjiga se uvijek može naručiti. Mi smo često prisutni u medijima i preko odbora i na mail adresu i na našu stranicu. Uvijek može potražnja i preko maila narudžbenicom i što su mnoge institucije uradile. Neke opštine su i gradovi kao Gradiška, Šamac, kao predstavništvo Srbije, Republike Srpske u Beogradu, kao što je opština Han Pijesak, grad Trebinje. Kupili su jedan dio knjiga, naručili, uplatili žiralno i mi smo im to poklonili. Poklonili smo mnoge knjige osnovnim, preko 95 osnovnih škola je dobilo knjige za te sve škole koje su učestvovale u našoj humanitarnoj akciji. I mora da kažem na kraju, izuzetna humanost Republike Srpske, osnovnih i srednjih škola, njihovih prosvjetnih radnika, nastavnika, profesora. Preko 50.000 učenika je učestvovalo u sakupljanju sredstava za izgradnju centra. Eto, to je jedan veliki humani gest ove male djece i mladih ljudi koji osjećaju tu neku potrebu i neku želju da pomognu vršnjacima narodu na Kosovo i Metohiji. Hvala vam puno za gostovanje. Hvala za knjigu još jednom. Imaće posebno mjesto u našoj redakciji i nadam se da ćete uskoro moći slobodno putovati na Kosovo. Jeste, ja se uvijek kažem sve što počne da se izgradi. Krenuli smo od nule, a došli smo skoro blizu, skupili smo preko oko 250.000 € do sada od godinu i pol dana. Hvala još jednom za gostovanje.